Emash Mr. Africa Banyarwanda dukoresha sanitizer twirinde coronavirus amaze abantu coronavirus is sweeping over mankind. wese agomba kumenya It's a global pandemic we can never take for granted. twese tukorere hamwe Iyi ndwara ya corona ni mwinshi sebavandi. buri muntu wese agomba kumenya It's a global pandemic we can never take for granted. twese tukorere hamwe umva izi symptom jya kwa muganga iyo ubonye symptom ugukorora manya symptom umutwe guracwika izo symptom amajara kurya iyo manya symptom ukwityabura manya symptom iyo symptom abanyarwanda twese tumenye symptom Coronavirus is sweeping over mankind. wese agomba kumenya It's a global pandemic we can never take for granted. twese tukorere hamwe Iyi ndwara ya corona ni mwinshi sebavandi. buri muntu wese agomba kumenya It's a global pandemic we can never take for granted. twese tukorere hamwe Gabonye indwara irinda ubutagambandi libile kuitade abantu bose bapfuye China America abanyamutwe bapfuye Lebaze Spain abantu bose bapfuye nukore mu ntoki karakufata ukujya mu isoko karakufata bisu barazanga karakufata kwicarana n'abandi karakufata motari barazanga karakufata bisi barazanga karakufata kwegerana mwicaranye karakufata Coronavirus is sweeping over mankind. wese agomba kumenya It's a global pandemic we can never take for granted. twese tukorere hamwe Iyi ndwara ya corona ni mwinshi sebavandi. buri muntu wese agomba kumenya It's a global pandemic we can never take for granted. twese tukorere hamwe